Mu gihe imanza zabuze gica uwitwa Yampano n'umutambukanyi we ubu bibereye mu mahumbezi y'imijyi myiza y'igihugu cy'Ububirigi. Kugeza uyu munsi nta byinshi biramenyekana ku by'urugendo rwabo, gusa inshuti zabo za hafi zivuga ko bagiye mu bikorwa bijyanye no kuganira n'abantu batandukanye, barimo abagiye bamutumira mu bitaramo binyuranye ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'umuziki. Kuri uyu wa kane tariki ya 4 Ukuboza nibwo habaye urubanza ruri kuburanamo abashinjwa gusakaza amashusho y'aba bombi bari mu gikorwa cy'ibanga, ndavuga Yampano n'umutambukanyi we. Abo barimo Ishimwe Patrick uzwi nka Pazzoman ndetse na Kalisa John uzwi nka K John, niko bari kuburana. Umwunganizi wa Ishimwe Patrick uzwi nka Pazzoman yabwiye urukiko rwa Kicukiro ko yifuza ko uwitwa Uworizagwira Florien nawe yatangiye gukurikiranwaho ibyo gusakaza amashusho ye y'urukozasoni. Hanyuma iyi ni Story 360 nitwa Shema Pacifique, ndabakunda.